Kidikot jangkah new trap Acik National Movement Ribhoi Circle kilai kendu haka arp new trek nailo rio menteri katnat boarding iti mondal halor ke jeneng kam kerki ban buno ya ka substation si spa life ar kiwi hanong po haka jing keren kilap thai khobor u presiden ka new trap Acik National Movement HANM Ribhoi ba don roy ksiar ulapan pau ke jeneng kam kerki ban buno ya ka substation ba si spa life ar kiwi hanong po namar kadi ke district headquarters jangkari Ribhoi district. Kani ke district kampat don ya ke substation Cispa Life R KV. Walaupun pau bakanang po kadon arpa wajar ki ying kisam kiban penbiang boarding palat sauspa teli kisnong. Walaupun ti perlu ba menteri upun pau ba un nyatrelang rengkat berkaseng bad un sara sa kabinet namar kani kamde ke projek ke barit kadai ke pahe bad on sa simrai kabinet ya kani ka jingnon kam ban bu substation hanong po. Hakane ka nopasni nakaliang kaseng HM Ribhoi district ngelawan bu ya ka merendam aku Puan Mister besar iti mandal kejuan bu juga merendam gede hati baca Cispa Life RKB apa nampak tentang kerja lemar balai ini hakane kusni berkipor balainya nampak kejungi kemudian ya ka substation 132 KB dan kalian asing kita sesukia ini kam itu habis buat like marka like di kam malakapor malak minit kamtam kalau pok kali ke headquarter jangkari Ribhoi district sen nadu kendai spa de ar liyo bejing liyo district lejong hari harum ta apa nupo jingi kabare kan ta insulayo ya ka Cispa Life RKB dan ta kedau bana kalian asing kisim gajing sokia bakajing buat jinam jom pai ba jom hem Ribhoi kudio bat kamta be nakte ka headquarter ka bi je ka jingi tham Ribhoi ke bangi e nakapor skor mo bi sakar bat nglem pai ba ka headquarter ka de ko nupo ki office ki baper ke don ko nupo ni don ke civil hospital ni don ke DTO ni don ke deputy commissioner office ki office ki baper kemudian apa numpuk kita download kita ke office kita he ke maksud kalau balai sulayo ya Cispa Life R KV dan itu benda nak kalian asing kesim kejing bak klik bani keren bat power minister ban puyo ya Cispa Life R KV ke kadau ke mi pat nak kalian asing jeung tham Ribhoi ban wan ban bu ikmelu kadau kolong terkung ke jiwa jiktip waktu jiwa jiktip jengi kolong ba Ribhoi ngidan santli ki power hydro power ke bapmi ya ki boarding kata kalau kawai ke umyam kemudian light 100 megawatt kabar ngidan ke Sumer power station kata ikut ke stage 2 ke bapmi ya ke boarding R2 megawatt kabar light kerdem kulai ke stage 3 bagyong niyo ya ke light ke bapmi 1000 megawatt Nongklem power station niya 1000 megawatt. Bat kaba kedua kalau ke Umtru power station kemudian ke Nerbang ke bapmi 100 megawatt. Ke hapat yang berbaik niya ars pak 1000 megawatt. Dan ke dene ni bertalong naglang sang sim kejing sokia ba ket-keta ke megawatt kemudian ars pak 1000 megawatt ngimsim layo ya ka 122 kb hapat numpuk kejingi dan ini benta ngimi sekemat bandawa na Puan Mister tunjuk nak serkari makan pai padlam habis berke ke area numpuk kejingi hakte area kedon isnong ke bapan kami like komba saus pa tam tli isnong ki houser ki palat ya 25 ani arbsan hajar tli longin ki kam yakte ke lak dan ini benta nak liang asam ni kerpat bagi orang yang sekar bagi pai kemat bertunjuk dalam yang dikelat kami direkam kerti yang entai yang rekam kerti berketek Cispa Life RKB penumpu kom headquarter kadulai kibun ki don pada exam kesem sing ha ke iklo nak tak kadau ba nak liang asam ni ki kumbangi pong mana ba office beper ki school beper ki kena pulai robon hakor kentam ni for exam ke jinduk galak nai ini bertal lang kasang imi sikmat bangi i berdengkam sisa habri kini ka
132 kb markum ki cintik tu rasa ngak research along ba ladang yo ya 132 kb kalau comfortable lagi ka kamera ke jing lip light tu ka aku area ko jingi ke bakadu along ai ko play yung menteri wan besar itu mendal ya ke ga seng kala light bendu ya kini ka memandam pediang bat ula pular belong ba ngedar kan nginyai tray nilak dan penolong yang gini hakikat ini por mis ajitik margane ke projek kendi projek ke berit ada projek bayar unsur lalak unsur negara yang pergi kena ikrar ke kabinet Jokowi